turiya dusore twambaye neza turabireba turiho twinjira kuri sitade kugira ngo dukine. Okay, nongere nsuhuza abakunzi ba Boss Sport Official kabisa. Mukomeje kugenda mutwereka yuko mudukunda mukora ibintu bigiye bitandukanye. Harimo subscribe, like, share ndetse na comment n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Icyo navuga njyewe nuko abagaciro gakomeye cyane. Rero kuri uyu mugoroba ikintu kituzanye ni derby Demir Corin cyangwa se derby y'Irwimisozi igihumbi kabisa. Rayon Sport ndetse na AP ni imiriro abafana. Mwari mukomeje kugenda muvuga ati tuza kuri stade tugataha tubabaye. Nta kipe ibashe kugenda itsinda indi. Ndakumenyesha ko iyi ari finali tugiye kureba. Ikipe imwe igomba kuba itwara igikombe nta bindi. Iyi ni finali y'icyamahoro. Aha aya makipe yageze amaze gukuramo ikipe ya Polisi ndetse na Mukura. Negereje kureba, ngiye nabivuze ati negereje kureba umufana hari yazamuka mu bicu. Statistike ziravuga iki? Nizo mwuzaniye kabisa. Mwuzaniye ibigomba kuba biranga iyi match. Ese ni iyihe kipe yatsinze indi mikino myinshi? Niye kipe yatsinze yindi bitego n'ibindi byinshi wowe utakuraho? Iyi ni Boss Sport Official. Reka ngaruke mu kayanza nko ku mibare uvuga ati ese ikipe yanjye ihagaze neza cyangwa iri underdog kuri iyi match. Ariko byose bikubiye muri Boss Sport Official. Nukureho reka ngaruke mu kanya. Je ndiyabona Imana uri defense. Okay, reka rero tugaruke neza cyane. Urumva ko rero n'utu turirimbo tuba tumeze neza cyane. Sendera avuga ati APR FC, umusaza nawe avuga bati dukunda Reyo bakunda Reyo. Ni ibintu bikomeye cyane. Rero statistike ziravuga iki? Nyuma y'uko APR ishinzwe 1993 imikino imaze kuba 105 imaze guhuza APR ndetse na Reyo. APR yatsinzemo 44, Rayon Sport itsindamo imikino 33. Izi kipe zanganyije imikino 8. Habona ibitego 63. 233 nibyo byabonetsemo. APR ifite 130. APR ifite ibitego 137. Naho Rayon Sport ibigo 126. Urumva ko rero APR iri hejuru muri statistike. Iyi ikipe ya APR imaze gutwara ibikombe 21, Rayon Sport 9. Iyi finali y'icyamahoro bari gukina APR igifite inshuro 13. Ikipe Rayon Sport igifite inshuro 10. Muri kugenda mubibona aho ngaho muri screen. Super Cup enye, Rayon Sport 2, iyo bita Sekafa Kagame Cup 3. Rayon Sport ikagira imwe. Urumva ko rero imibare cyane aha ngaha irivugira. Negereje ikipe itwara igikombe hari muri stade Amahoro ivuguruye. Amavubi kuhatsindira Lesotho byaranze, ariko ngiye negereje kureba umufana wa Rayon azunguza iriya stade cyangwa se umufana wa APR. Ni niza bikomeye cyane. Twigire rero kuba sere bacu babiri bari kuvuga bati dutegereje kureba ubuheka ikipe, dutegereje ubutwara ikipe ku bitugu. Ninde igaragaza kuri iyi match? Bita Jibril Watara ndetse Bedi Christophe Watara. Match 10 amaze guti. Biramahera Bedi nawe ni match 12. Ibitego 8 Watara, ibitego 8 kuri Abedi. Nibarani ragenda ingana. Ukuvuga ngo assist imwe kuri Biramahera, assist kuri Watara. Ibitego by'umutwe cyangwa headers goal 0 kuri Biramahera Bedi. Ibitego 5 by'umutwe bya Jibril Watara muri ibyo 8. Penalty 3 za Jibril Watara muri ibyo 8. Obita Biramahera Bedi na penalty aratera. Ibitego bimwe umukinnyi aba yikoreye bamuhaye pass agatsindisha ukuguru neza cyane. Abedi ni ibitego 8.
Mahira Bedi n'ibitego 8 ndetse na Watara n'ibitego 5. Nguwo umunzani rero hagati ya Jibril Watara ndetse na Mahira Bedi Christophe. Muri match enye zeruka guhuza buri kipe yatsinzemo match imwe nditsinde indi banganya match ebyiri. APR yatsinze niyo yatsinzemo Rayon Sport ibitego 2-0 kuri tariki 9 z'ukwa gatatu 2024. Rayon Sport itigaruka itirasa kuri Super Cup ibitego 3-0. Murabyibuka neza cyane icyo gihe nta minsi yaciyemo. Match kunganya ni match ebyiri zeruka muri championnat iyo kwishyura murabizi yabereye hari muri Tomorrow yari 0-0 ndetse ni yari yabanje. Urumva ko rero ni Rayon Sport yarashe ibitego 5 ku itariki 3 z'ukwa 11 9-6 irongerera yisubira 5 none kuri 2 9-7. Urumva ko rero ni ibintu bikomeye cyane. Izo ni imwe mu mibare nari ngufitiye kuri iyi match utacikwa kuri iki cyumweru. Amatike muri kugenda muyabona, itike ya make ni 1000 cyo nakubwira irebereye iyi match. Iyi finali biyimboneka rimwe twaheruka kubona finali ya APR na Rayon 2018 9. Rayon Sport igihoretse APR ku gitego cya Diarra ni waza kwasa ikipe ya APR. Murabyibuka neza cyane igitego kimwe nicyo cyaza kugenda kirangiza iyo match. Ari nabwo rero kugenda igera mu matsinda ya Confederations nyuma yuko yatwaye icyo gikombe cy'amahoro. Urumva ko rero ni ibintu byinshi bindi bikubiye muri Abo Sport Auto izaba igenda igaruka. Tuvuga kuri match ko yarangiye, tuvuga byaranze iyi match kuri iki cyumweru. Icyo nagusaba no kudakuraho ni Abo Sport Official yari imibare nagendaga nguha iri hagati ya APR ndetse na Rayon mbere yuko ureba iyi finali. No kureho amakuru y'imikino bazamukaho ku munsi amasaha ku yandi. Gena yabone ni The Fonts. Tuzasubire muri sport utaha. Ciao ciao.